kaj pravite na prijetno osvežilno pecivo limonine kocke s pistacijo? Moko, mleti sladkor, pražene nesoljene pistacije in malce soli premešamo v mešalniku. Nato vzamemo hladno maslo in ga narežemo na kocke, dodamo ga v mešalnik in tole dobro premešamo. Zdaj pa to prestavimo v pekač, poravnamo in damo v pečico. Medtem ko se osnova peče, pripravimo kremo. K jajcem dodamo sladkor, malce premešamo, nato dodamo moko, limonino lupinico in limonin sok. To dobro premešamo, nato pa notri dodamo še grobo nasekljane pistacije. To prelijemo povrh testa in še enkrat spečemo, na koncu pa sam še malo pistacij. Dober tek!